Xo sungula antembhi ku engandlela munhu protection order anga pointang your name kumbexani xilungu lexi a xi tivi ku fana kumbexani hi ku hina hi yang tlilasini but I don't think ku i nga famba i ni ndlela protection order ku ve ni a ni tshama ni va friend ya wena kumbexani ni tshama ni ta ka n'wina ni fika ni rhuketela stuff like that cause mina ni tiva protection order tindleliwa vanhu lava va kumekaku va ku johelini loyi munhu loyi a ku hluphaku kahle kahle loyi a kumekaku a taku ka n'wina fika ku harasa a endla whatever. So I was shocked yesterday and then kuma call from kun'wana kwala ka swindawani va ni byela ku no Mabyongo ya wanted if I need to sign a paper ka magistrate for protection order. An tivi ku ni nga va na nkarhi ni attenda swo fanisana sweswo cause na sweswi loko ni kha ni vulavula swona le ku vulavuleni hi munhu ni vulavula hi leswi swi nga ka mina. So guys na hlamala man and then busy in the studio ma swi vona n'wana sesi thweka busy hi le ku tirheni hina hi le ku disturb-weni la tlhelo hi vanhu van'wana cause va swa irritate leswi va nga ku swi endleni. Mina a ni nge kumeki ni kha ni famba ni ku ni ya sayina protection order that I don't know ku protection order yi yini leyi ni yi sayinaku ma swi twisisa ne a ni nge sayini ti-protection order to ka ni nga ti tivi ku ni sayina for what good reason. Mina hinkwaswo leswi ni swi vulavulaka ni vulavula swa ngqondo swi swo aka that's why ni ri Mabyongo. So na mi kombela mani magaza ka hina kumbexani hikuva ni yangi xikolweni mina a ni swi vonisi swona ni tiva munhu loko a ndleliwa protection order ku ri munhu loyi a ku hluphaku munhu loyi a ku telaku ne le muti wa n'wina va ta a fika mi harasa a mi lwisa munhu loyi a vulavulaku wena a vulavula hi mavito ya wena. So a ni hleketi ni vulavula hi vito ra munhu mina ka ti-life ta mina and I'm not afraid no vula ku a ni nge ni ya sayina thyaka rivalani ni sayini suka ni nga swi tivi ku ni sayineliwa yini and then na lava nga ni fonela va nga toloveli na siku na rin'we ni fonela ka swi nga khomananga cause a ni na nkarhi ni le ka sweswo na dyambu ri le ku hiseni laha ni nga kona. That's why ni khale ku thweka n'wana vo sesi xepsa yeah. And then ni na swin'wana man swi ni nyangatsaku I think ni sungule kahle swa mina tanihiloko ni vuleni loko no tiyimela hi wexe ka swa mina a na ha lavi ku kumeka ni kha ni nyangatsiwa hi munhu ku he ni lava ku pfuniwa hi mani he ni lava ku pfuniwa hi muloyi he ni ta ya ka mani ni ya na ri lava ku pfuniwa no ni tindlela swa mina hi wexe hi nyama chimisi mina self. So ku na swikoxa swin'wana swimbirhi swikoxa leswi le ku ngheneleleni ka vutomi bya mina and i khale ngopfu ni ri ka distance swinene na swikoxa sweswo mara swikoxa leswiwani swi after mina. So a ni tivi hi toho siku ni fane ni endlisa ku yini xin'wana xa kona swikoxa leswiwani swa rivala ku munhu woloye u fanisana na waloye mi byelaka vanghana va mina ku va nga ti kusuhi na mina cause mina xiharhi vanhu valava va tive cause of me vanhu valava va tive hi mhaka ya Mabyongo and mi nga la ku ni kwatisa laha swi nga fikelelaku ku se ni humesa swihundla swin'wana swikulukumba ngopfu swi lava mi namba mi va pack off n'wina swikoxa ndi n'wina mi namba mi ya teka ximandani mi cela xigojani mi va back off ka vutomi bya mina cause loko ni ya vuya game 2 ni ya ku vulavula straight hi mavito ku i munhu wa so na munhu wa so loyi a nga daka mina ane lexin'wana xikoxa lexi n'wansati lexi xo catiwa xi ri mukhegulu a ni type ya xona xo sungula and a ni tshama ni va chomi ya xona. So na hlamala ku xi kumeka kha xi lava yini endzhaku ka vutomi bya mina guys ni kombela mi va byela vanhu lava a va tlheli endzhaku ka mina ni wexe ka vutomi bya mina and loko munhu o lava ku famba a nghenelela ka swa vutomi bya mina ni ta ku onhela swinene ni ta ku onhela leswo i nga thembi ku hi mina i nga ni sayisi i nga ni tirhiseli rula a na ri yena sayinete loyi i n'wi tivaku a na ri yena psychology loyi n'wi tivaku I'm very so different. And the other thing ni nge tsandzeki ku hanya na vanghana va mina lava ni nga va introduce ka swikoxa sweswo ivi sweswiwani swikoxa leswi ya byela vanghana va mina ku va nga tshuneli a kusuhi na mina i nga tivi ku vutomi lebyiwa kahlekahle bya n'wachangani ku ri kahlekahle miloya na loko dyambu ri tlhavini
miloya dyambu ri humile khavini a ni nge tshiki mina ku hanya na tifriend ta mina. Tifriend ta mina ta tshama ti ri tifriend ta mina. Wena wa xikoxana, wena wa matini yo hangalaka, wena xikoxana lexi n'wansati lexi matini lamo pfuleka wa mazinu, wa munhu wa mazinu kasi wena siku na rin'we wena n'wa mazinu nga ni toloveli mina na siku na rin'we nga ni toloveli. Nga fambi fonela vanghana va mina i byela vanghana va mina ku this and that, hey psychology this, hey psychology bya. A ni tshama ni va na phone number ya wena if in the day and ni nge pfuki ni ve na yona because you are not my type. I'll tap ya mina na siku na rin'we. So na mi kombela n'wina swikoxa swimbirhi, I'm warning you, na mi vona sweswi, I'm warning you. Loko na tshe ni kuma swin'wana futhi hi n'wina ni ya byela vanhu straight and then ta mi poyila, ni ta vulavula swin'wana leswo a mi nga swi expectangi in life ku ni nga swi vula. And mina I gonna say it because mina mind ya mina yi hanya hi ndlela yin'wana. So na kombela sukela namuntlha mi kayitsana swivanana swa n'wina ku swi nga fambi swi vulavula hi mina, swivanana swa n'wina swi famba laha swi vulavula hi mina ka vanghana va mina. I know everything. Loko ni ku ni tiyimise hi wexe a ni dyohangi ni endla swa mina. Why mi nga ni hoyozeli swikoxana tin'wina? Why mi nga ni hoyozeli? A na mi fane mi ni hoyozela loko mi ri na tinqondo mi tshika vuloyi byo loya na nhlikani. Mina ni ri loko mo yi kandziya ku ya mahlweni, I'm warning you. Ni nge tshiki ku hanya na vanghana va mina, and vanghana va mina hi lava ni nga kumeka ni kha ni va introduce ka swikoxa leswi. Munhu waloye mi n'wi tiva hikwalaho ka mina. So a ni la ku ya deeper, I don't wanna go deeper. Cause loko no ya deeper swi ta va problem ngopfu and swi ta va disaster. First point, kayitseni byanana xa wena xexo. Kayitseni byanana xa wena xi stopa ku vulavula hi mina cause it's enough. There is a ni tshama ni hleketa no ni tshami byanana xa wena xexo. A ni tshama ni hleketa ku na mbyana yo fana na leyo mina vuton'wini. Mina ni focusini ka vutomi bya mina. Ni focusa ka leswi mina ni nga ku endleni ka swona. So mi nga fambi mi fonela vanghana va mina and then mi byela vanghana va mina leswi n'wina mi swi vonisaka hi swona, leswi n'wina mi swi lavisaka hi swona. Munhu waloye mi n'wi tiva hikwalaho ka mani. Loko nga ri mina u ta ki n'wi tivela kwihi? Mi nga lavi ku ni vulavula to tala, mi nga lavi ku ni vulavula to tala cause ni ta vulavula to tala ende swi ta mi tsandza. Xikoxa lexiya xi nga catiwa xi ri mukhegulu, number i va back off ka vutomi bya mina. A ni chomi ya wena a wu tap ya mina ku wa munhu wa mazinu ka swena na mi no ku nghenisa ka ndhengeza liyana vo phikela ni ku yisa na le ndzhaka tshava ku wa munhu wa ka hina wa mazinu. Wa swi twa ku hava na wun'we munhu wa ka hina wa mazinyu. Se na mi kombela ku mi tlhela ndzhaku ka vutomi bya mina, ende loko ni tindlela swa mina ni endla swa mina. Album yi le ku teni yi ta mi ba blind, I'm not afraid. Album yi le ku teni, it's on the way and yi ta mi karhata blind. Psychology mina nyama hi mina waloyi. Se mina lexi ni mi kombela ku xona, ni kombela ku ri zamanyani ku deda ka vutomi bya mina. Mina a ni munhu wo kumeka loko ze ni kumeka ni kha ni ri so ni julukini ni kha ni rasa so ni nyangatsekini, I'm not good and I'm not ni ku ni nga famba ni tsaka swo fanisa na sweswo. Hambanani na vutomi bya mina, ni le kule na vutomi bya n'wina. I kuzana ntwanani xa wena, i byela ntwanani xa wena stop ku xi vulavula hi mina a vanhwini, xi vulavula hi mina, xi senda ti-message. I know everything. So mi nga la ku famba mi ni pumba vuloyi one of the day, mi nga la ku famba mi kuma mi nga mi ni yisa tijele cause ni ya papa ni ya kokwani ni hahani ni hava malume ni hava yini. No va munhu one man evuton'wini na va lava ni nga sala na vona ntsena, lava nga mama va ni siyela. So a na ha la ku kumeka ni kha ni na stress swin'wana cause ni hleketa ngopfu hi family ya mina. So ni tiyimise hi wexe laha a mi fambi mi ni hoyozela mi ni bela mavoko, mi le ku teni na vuloyi bya na nhlikani. And leswi vuloyi byebyo I never allow that even a day. Ni kombela mi va back off ka vutomi bya mina. So mi famba mi ya vulavula hi mina ku he psychology loyiwani byere psychology he byi psychology byi. Xikoxa xexo ni kombela ku ri xi va back off ka vutomi bya mina. A tlangeli kule na life ya mina, a ni chomi ya yena a ni n'wi tivi, a ni xi tivi xikeputani lexiya xo catiwa xi ri gwangwandla. Na loyi a nga ku cata ku ri o rhandza swilo mbava luya o rhandza ku duma cause o famba cata xi xa useless ku fana na wena. I fambi nghenelela ka vutomi bya mina hi leri ngo yini na yena luya a nga famba a ni ndlela ti-protection order
leswi nga swi endla swa protection order wena a ni na nkarhi wo sayina nonsense cause a ni vulavulangi hi vito ra wena. First point, I didn't mention your name, so you don't have right ku i nga ku mina ku i ndlele protection order for this and that and that. Guys, kombela mi va kule swinene vutomi bya mina. Tlangelani kule na life ya mina. Ni tshikeni ni hanya swa mina. Ni tshikeni endla swa mina hi kurhula. Ni tshikeni ni endla swa mina hi kurhula. Nkwembu ya ka hina yi ta kota ku ni pfuna na xikwembu xa le tilweni. So mi ta famba mi nghena ka vutomi bya mina if ni thoni ri kule na n'wina. A ni tivi ku se mi lava yini. Kahle a mi ni lavi ni kha mi ni vona ka ni hanya la vuton'wini. Mo ni lava ku ni vona ni fini. Hi leswi mi swi lavaka. Vanghana va mina va lava ni nga ta va introduce ka xikoxa lexi. Namuntlha xikoxa lexi byela munhu loyi ku a nga tshunela kusuhi na mina. Munghana wa mina hi wena xikoxa. Ene ni ta tshama ni na yena hi laha ku nga heriki. Ene ni ta hanya na yena hi laha ku nga heriki. Mina lexi ni mi kombelaka xona, try to back off ka vutomi bya mina. Album yi le ku teni ende vanala va ta nyuma. A ni chuhangi mina. Ma ni chuhangi. Theka n'wana sesi. Theka wena. Futheka. Yimanyana ka vutomi bya mina. Cause leswi mi nga ku swi ndleni swi ta mi khosela ku rila siku rin'wana. Siku rin'wana swi ya mi tisela ku cema leswi mi lava ku try ku swi endla ka vutomi bya mina. Meni wa ka Siweya ni komati mina mawelele. Mi nga loko ni phungoleli ndlela yaleyo. Ni le kule ngona vutomi bya n'wina. A ni tshama na loko ni tshamile ni kuma nga ni famba nga ni vulavula hi n'wina. Ni vulavula hi n'wina. Mi nga ngheneleli ka swa mina. Na siku na rin'we vanghana va mina va mina va ta tshama va ri vanghana va mina. Ene vanghana va mina ni nge tshiki ku hanya na vona hikwalaho ka swikoxa leswikulukumba swo fanana na swikoxa xexo. Ene xikoxa lexiwani vanhu va lava va tena mani cause munhu yoloye i n'wi tive from me. Nani ti ta byela munhu yoloye ku don't go there. I mani wena? I khome misava na. Hi wena i hanyisaka vanhu emisaveni i Yesu. I byela na lexi xikoxa lexin'wana xa n'wansati mi nga ni toloveli mina. Mi nga ni toloveli na siku na rin'we mi nga ni toloveli. Mi nga ni toloveli ni tshikeni ni ba album ya mina yi huma album ya mina ni yisa yi ya cinisa vanhu. A ni ta ni endla album ni ndlela munhu wo karhi kumbexana ni ndlela xi xo karhi. Ni endla album yo cinisa vanhu no addressa vanhu ka swin'wana leswi a va nga swi voni. That's why ni ri mastermind ni ri mabyongo. So mi nga la ku ni nyangatsa. Hi nga tolovelani ku fika kwalano. Ni haxaka ni hava mhani ni hava kokwani ni hava bava ni hava malume ni hava yini no mbyana so i nga tlangeli kusuhi na mbyana cause mbyana yi ta ku luma. I khuza mbyana xa wena xexo xi stopa ku vulavula hi mina xi vulavula hi mina a ni xi hleketa if ni n'wi tshamini xexo ku xa exista evuton'wini a ni tshama ni hleketa hi xo fanisa na xexo. Album yi ta huma ene va ta cina valandzeri va mina na vaseketeli hinkwavo ka vona va tlhela va yi rhandza. Mi ri kona n'wina vanala lava sweswiwani mi zama ku pfalapfala ku ni nga fikeleli ku heta swi swa mina. Mi famba mi ya yima hi makhumbi mi nga mi pfuretela mi ta pfuretela mi ze mi karhala this year. Ku wa nchumu lexi mi nga ta xi endla. Ku wa nchumu lexi nga ta xi wina xona ku wa nchumu lexi mi nga ta gaina xona. Thweka n'wana sesi. Nga ni toloveli mina. Khelelani endzhaku ka mina fambani ka vutomi bya mina cause na mina ni kona ka vutomi bya n'wina. Mi nga vi after mina na ha ri khata mina na lava ku hanya kumbexana ni ta kota ku fikelela ka malembe lama mi nga na wona n'wina swikoxa ndlwini. Try to back off on my life. A ni nge tsandza ku hanya na tibrata ta mina hi mhaka n'wina. Famba loko mi ni vona mi byela tibrata ta mina this and that. Hey hallelujah this and that. Hey se kolo bya. Fuck you.